برز احمد تركم قال كي سباسيات تكن بري هاتش من دخاز بحثي ديتنا امريكا بكن سر او بروسي اشتي لتركيا دس بيكري دين برا بي كي كي انا كان بيجن كردا وحكومه تركيا دا دماكو هيزين بي كي كي هناك هيزين بي كي خوش تركيا فاكيشان باوشرا كردستاني كوش كاسبي ليفر كيف خوش اخو ديار كر لما دخاز ام بسال جواب بكن او خلكي ولا فرديتي لامريكا او تشاوا بري خدن في بروسي راستی پروسه گلکی گرینگه شبو هم روشلاتا نابین و شبو گلی کرد و گلی تر دریاک دموکراسی جیانک برومت جیانک آزاد بگیشن جمع گلک گرینگه پروسه راستی نواروکا و پروژه شی شبو براتیا گلا و شبو وکویا گلان جارک دن وری هولی و سروی سیاستك نو آواب جبر في هواي للراستيك أفهم ديتنك ما بعمري قاركرن تشتك أم دبينن أو جي بفي بروجي بفي روجي بفي بيفاجوي قال لك كيف خش يعني كيف خش ياخو آنين زمان أبتشي دبيشن أو تشكي ور بزو باللاس هات أمشي شاشبون تشتكي نو تشتكي روزانه تشتكي كمان نكاني ببقوتا كاف شوا تشيبو يعني قالكي لز تشيبو افتشتانا ليك ده هفديتني مدام بيديتن كي اوجي زانن كي يرو دروجلاتا نافين حتى بسكريكا كرت شهر سرنا دروجلاتا نافين ده قالي كرت نجيشن ما فيها ندروجلاتا نافين ده استقرارتي ونشي ديمقراطيتي اللي راستيشي يرو سالة بيستو يكيشي دمك قال لي كرد بقيجن ما فيخه أموي دبينن أمريكا شي زانن وتركي شي أفديتن كي بالنياتيا كردا بإنكارا كردا وبو كرد تنبونا كردا لسر سياسة لسر تنبونا كردا net Türkiye diyişin konağak nu ne kanun le roşlata navin siyasetek berfirhe bikin o neji kanun roşlata navin de roleki mesim bileyiz. Aslında Türkiye evditin. هزين بكيكي اف نزيكا ده دوانزر رجع جروبين وانا خو فاكشاندن تونا باشور او جي بينغافا يكي بو جي بروسي بكيكي جبجيك تركيا تشكريا يانوي تشبكا هم بر في بينغافا يكي ev tiştek beriz öcalan ani zaman o de Nevroz'ydi ev tiştek biryar kir ev peymanavi براستی عالیه کرد خاندیلو PKK و رئیس سیاسی جبو اف پروژه بمسه تشتی گوتن آنین چین هم زانن او لشکری دسته PKK هات بردان آگربست بریاراوی دان و هزی چکداری مساعده هزی چکداری شی ایروخ بکشان لی ایرو توپ لعالیه دولتی لعالیه حکومتی ام هیویدارن کی حکومت جبوک مافی گلی کرد جبو پیش روشا گلی کرد پروژنی گوری دلی گلی کرد جبو آشیته باشو لیک ایرو که ام دنرن حتی ایرو د پروژه د نقشه ریا حکومت د تشتکی بالکش تشتکی که ام ببیشن اف تشتکی هین من ندی بچاف لی ام هیویدارن پشتی که اف پروژه در کتنا دروی ولید پشتیوی که اف حکومت دولت لسر بسکری که چد فکر هیم برفرهی بینن زمان بینن روژوی شبر فيها ام بيد بيجن ام دي بيجن كي تشكي كردوان دابكن تنن ريخستني كرد سياستا كرد ايرو جهاشتنن عقلكي ديمقراط عقلكي سياستي جبر فيها كرد تشكي وندا ناكن بله اگر او گاوه گوری دلی کرد گوری براتیه راستی گوری براتیه گلان باوشن استنگی چه نابن لی وقتا بخواستم گلی کرد جارک دن بخاپینن راستی کرد هوتی خاپاندن اوه زراری ببینن
باش تبحثي خاپاندنا کردان کر ام جی وکو رادیو دنگی امریکا ام گلک دیگل کردا دا خفن کردی باکور و کردی دفری نیجی گلک جاری گلک شوانا دی بیجن باوریاوان به حکومت ترکیه نائي جبو افروسي سر بكذا اجا وكو سياسه فاني كرد اونچت بیجن باورياوا بيتي يعني راستی 100 سال دولت سیاست دولت کرد لسر خاپاندنا کردا سیاست کردن او حقیقت کن جبر وی هاوی کرد باوری کم بوید ناوا کردا کرد بوی باوری لیرو هم بخو باور دکن ام زانن کی وقتا دولت تر گاوا ناویجی کرد و برخدا ناخوا و خبات خوا اوی هیم به گرسایی بردوام بکن ابجوی هاوی ام بخو باورن لیگ ام آشتی خوازن وقتا ری آشتیه ببه و پسکره که کرد ری آشتیه دور چاره سر کرن جبوی تشتی تید بیشن ام دبیدن آمادن لیگ ام دخوازن همو دنیا وی تشتی ببینن حتی ایرو دگوتن کرد تروریستن کرد آشتیه ناخوازن کرد به شر چکداری دخوازن تشتا چید ام دبیش بون کرم فرمو تا ای آشتی خواست کردن یا دولتن ایش با پسکره که کرد چاره سر به سیاست دولت نشاندن یا کردایی ام دخوازن همو دنیا ببینن ای حتی وی دمی کرده اف دگوتن تحموش دنیایش امریکاش اروپا رو دگوتن ام لهمبری تروریسم mücadele edike لی مافی کرد نتانین زمان ایرو هم دبیشن کرم کن بویرن مافی کرد بینن زمان وقتا هون مافی کرد بینن زمان که گلی کرد با آشتی گاوه داویش ناویش راستی دوی پیواجوی ده جبو آشتی گاوه آشتی هر کس اوی بپیون که کرد لهمبری آشتی آستانگی دارد یا سیاست دولت همو دنیا جیوه ببینن اون نرین دنیا لسر سیاست کرد ور گوراندن اون کاریش ویرا دیکن اون کاری دیکن جهان دیرا کو خلکی دنیا جهان تی بگه کو سیاست کردان نه و سیاست ام دخوازن که همو دنیا ببینن دوی پیواشوی ده چه دوین داخواسی چنن چه دکن ام دولت چه دکن وقت به حاکم دورته ده ببینن به چاوی خود ببینن آستنگیش کردایی یا آستنگیش سیاست دولت ترک ام دخوازن وی ببینن ام باورن کی دوی دمید افتشتانا ورن برچاف و چاقی نرینک نوش بومش خباتا کردا مجادله کردا نرینک نووی درکوه هولی درکوه قوناغی بله ام گلک جاری جه خلک شارزای روشا ترکیه و روشا کرداجی لترکیه دبهیسن دبیجن جبرکو برز عبدالله اوجلان اف نزیکی 14 ساله بترش 14 ساله زندانی دا جهانی هاتیه و برین و قطبوی جهانی بلکی او نه آماده با نوینراتیا دانستاندنا بکه جلای کردا پیش نیازی واسا دکن خلکی دی سیاست مدارین دین کرد نوینراتیا کردا دانستاندنا دا بکن اون چی بیجن؟ یعنی راستی هفدیتنا اولی برای سوچالان رو مکن راستی او تشتک 20 سال بری در باس بوی یک دین زمان او تشت نقاش دنابا ترکی دنیای دبیر روش بر روش کشی دشوپینه بله تلویزیون لجمعی تنبو اما او چهار کسی لجمعی مثلا او تلویزیون هنن لجمعی her yeke dibet li filan programê li filan televizyonê tê binêrin piştî êvarî em hevdû bibînin kê çi gotibû hûn ê ji mir bibêjin û rojname jî hebdû taqib dikin rastî nepir ji dünyayê û ji ev siyasetê qetiyayî lê rast tabîr şert û zirûfê wî îro ji bo xebatek tam gorî dilê Kurda bike ne müsaîd e ji ber vî wî em dibêjin gerekî wexta berê Öcalan ji bo vê xebatê bike gerek şert û zirûfê wî werguherandin ew kanî bi gelê Kurd be siyasetmedarê Kurd be heta bi hereketa PKK re kanî bin hevdîtinê bikin kanî bin nîqaşê bikin ser vê meselê wexta gewçîne em wexta dinerin mesela li siyaseta dünyayê em di Başûrê Efrîqa dinerin Mandela wexta
proje aşitiye hat rojeve Mandela قريب هفديتني خابك بارتيا خر حوالي خر حتى بحكومات شرطني آزاد شرطني باش او کرن راستیک اگر ایرو ام دبیشن جبو براتیا گلی کرد و ترک در ریا دموکراسی هین برفره ببه هین به پیش دبکوه gerek peşiya jbo aşitiyak birumet aşitiyak bigheşe maksada xwe gerek jbo hevdîtina jî jbo diyaloga jî şert û zurûfê calan jî werguherandin lêk henek tînin vî ziman işte Öcalan bin destê ji ber vî havî işte tiştî gotiye alçrawa çünkü berê Öcalan vî gotin mafê belê mafê gelê Kurd heta gelê Kurd gorî daxwaziya dilê xwe gelek tiştek nebe aşîtî çê nabin lêk ev heyî berê Öcalan vê dibêje divêk dema destpêka de me şerê çekdarî kir Kurd siyaset nikanî bikira Kurd nikanî bû siyasetek legal di hundir de bimeşanda derdê xwe daxwasiyê xwe nikanî baniya ziman lê îroj em dibînin rêxistinê Kurd saziyê Kurd siyaseta Kurd kanin de warê demokrasiyê jî de warê siyasetê de fikr û ramanê xwe bînin ziman ji ber vî avî gerek em rêya aşîtiyê em vekin îro demek nû yî بريس احمد ترك بحثي معك زاغوني لتركيا بكن كو او كيشا هري مزنا نبس كردا للتفايا تركيا يعني خلق يديه تركيا ليس او كيشا هيا هري ايرو روجنامات دي زمان جزاري جنابي و تشتكني بيسان دبوكو وندجي هندينا معك زاغونا نودا بيف يانغوتنا تركبوني bê berçav kirin. Me bes tawa çi bû? Kemal Kılıçdaroğlu ev serokê Partiya Muxalefetê CHP tiştî wa dibêje em nahêlin Türk rabe çîka Türk me got em ne dijminê gelê Türkir em dixwazin di zabûnê de hezar carî bivêjin lêk em dibêjin mafê gelê Kurd mafê gelê Ermenî mafê gelê Suryanî mafê gelê Alevî hemû têkevin Dırnağa zabun edin. Yani ev mafya wan ben naskirin. Am nelhum beram geledinin gele Türk'ün. Am mafxazın, haqqazın, haqqı xoji o haqqı hamu ev çandi kültürü dırnağa Türkiye ciyana xodaki am dixwazın çandi o zamanı wan o peşeroja wan bigheşe aşitiye bigheşe di zabonê de cîbistînin û nên inkar kirin li ser înkarê çê nebin em li hemberî înkara gelanin em ne li hemberî gelê Türk'ün û hebûna gelê Türk'ün gelê Türk gelek ew jî mafî wî heye em dixwazin mafî wî jî berfireh bibin em dizanin AKP û bi taybet jî Erdogan niha dixwaze sistemê Tirkiye biguherra bike sistemê serokatî ji bo pitirî desthilat hebe hember wê we wekû Kurd û dixwazin rêjeya ketina parleman kêm bibe ji bo ûn bikarin bikevin parleman îca ev du guherînê gelkî mezin in eger bû Erdogan û AKP wê qazancî jê bikin ûn jî qazanî ûn weka Kurdê Tirkiye dikarin hevkarî digel AK Partiyê bikin ji bo ew destkev bibe guherîna destûrî bibe em hevkarî bi demokrasiyê dikin em hevkarî bi siyasetek nûjen dikin nerîna nûjen dikin em eger sîstema Erdogan dibêjî sîstema serokatiyek sîstema berfireh heta herema ew sîstema ew ê xwe nû bike em dibêjin em ê nîqaş bikin lêk wextek tek ji bo kesayetî ji bo ew quvvet û qudrata sadece Erdogan zêde bibe em tişkî wan qebûl nakin heta eger wê rêjeya ketina parleman jî belê em tamam gişî wê dibêjin ama wexta demokrasî tê hebe menfaet ji gelar hebe na îro em bêjin sîstema serokatiyê li dunyayê
ام في والي بدس دنگي قال مثلا تهل بجارتن شهرداري خباتاوي ومافيوي برفره دبن يعني ام سيستمي بوياوي قالك ام برشافور نقاش بكن ام سيستمي نك بحقيقة كسياتية تاني بحقيقة سرق كومار تاني ام بفكرن بريس احمد ترك متخاص دماهي اسبسيال هندي جوا بكم بيوندي و ازكار بيجم بدبي بارتي عشو ديمقراسي يانجي كوما جواكين قال يان كونغران اجتماعي هر نافكي هبا دقال بارتين دين سياسي لتركيا اي كرد هلبة وكا از بيجم بارتيا سوشالست بارتيا هاك بارتي بيوندي و چاوان اون هفكاري ديكن اون كاري بيكرا ديكن يانا راستي دناوا بارتي كرداد ايرو تكيلي مي قالك باش روش بروش چتر دبن zaten de peşiyama de konferansek ami başlar bıkın. Diye konferansa da hamu partiye Kürdi evi başlar bıkın. Daliye dineyi ev çapı Türkiye Demokrati Türkar am konferansa ki cihdinin. Yani rastişi denava ev gelli Türkçe de ev kesi demokrat, ev kesi sosyalist, ev kesi aşiti khas بوانج تکلیه ما بگرمایی دمشن ایرو گف کنفرانسا ام دبیشن امی جیبینن تابع حق پارش همو پارتیاشی ام دبیشن ورن ام تاب به کنفرانسا که لسر و پیواژوی لسر و پروژه لسر داخوازیا گلی کرد ام تاب نقاش بکن ام بریاری خو بکن یک بله بری سالك وبيش نيازا كونفرانسا كي اجتماعي كردي كربو لا سويش دروشة في دي أم باود لكن سرويش خبات شيء دبن بشتي إجا كونفرنسا باكور أم بقدينا كونفرنسا أوروبا بقدن أم دخواسن لهبلير كونفرنسا اجتماعي شكلني لسرويش خبات بردوام دكه جبو بنجهاوي خبات شيء دبن بريز أحمد ترك أم قلقي سباس أسور سباس كم ساو ما زحمة